lang kanglum pen kisung ke phora da phan Bharat Sarkar pen kilang ke pangkre puthak asu atum kachesong emergency fund pen wothat lang so pen tika dak PWD atwar kasemar ung tiliaro along ningkan trok ner ke pasar pia phan lang pondet kardom pini prime time berta long pen nilisang pi marvelous rong pharpi nonarju ikta bertang ton pen asam angkang penana dimalong langkit hepena jok kisung phonang lo kido hem langkang lum en ajok pinang an radatum thidung akisung chitong nang lo bonta Bharat Sarkar mate PM Modi kejalin pona sarkar atum pen thangnat kelang kachari lapen kisung ke phowegara ratuma phan thanga kerap ke pipeta da jok asu karbenglong aro atum pen dipu Samson Singh ingti Amir Birialong kachisonga sai kedeng pon pini kachisonga samangkang pialong AASU mate asu aro kirim kido anatuk kachisonga sai kedeng pona son thak thaksi AASU mate asu karbenglong aro atum tame asamangkang pregjama dimalong langkang lumpen kisungke phora datu non puanta Bharat Sarkar mate BJP Sarkar atu kang samria joksi kachisonga sai dengponlo bangso kachisong ponalong asu karbianglong aru amaipu Dipjyoti Das pen pherangkia thingno nang kapachini don atengki pinangana ningkan pen asamar lolong langkithe pen kisungke phunang aphong du ulo bonta piniar nianta central government atu lapuson kisungke phoverara ratuma phan kithir thep kirabji aphan matha thelang lapuson langkithe pena jok radatu mithang ke do hem lapet kachuti ki chwarche sok sang anta kanahok thepik khangjanglo Nasi Assam flood aphan isi kithir thip pen kirap kilongji aphan national disaster hok ponang pobusi kihang laso protest asai kedeng ponang po athe bangela pulo pinangan ningkan pen Assam along kedo arada tum lapenge all Assam student union atum sitame kache song pen ditum dak Assam along aningkan wang seme flood do bom laso sidam bom sitame ditum demand bang la heno je laso flood isu bangke national isu hisab si atum enangji central government tum busi tum ke hang pon sitame pini arnian tum thekmolong lo laso ditum isus bangke pini anta tum pelo poho nang sol pi thekela laso pudak si pini tum dak pini dipulong sitame nitum ingi nang pok lo laso ka protest asai lapen ke hinia bangke nitum nom 28 district Assam along angkang pialong pia ongdung aradatum aheminglum et arid asok lapengke apopudi tamane inglum elo sitame pini arnian tame lahai nangkelang cari han sidame Delhi pen prime minister tame home minister tame kebang ji aporbe sidame election pulodangte hopta long arui long patahini patai thom to kebang apor do sidame non apor bang piposi tu bang tetol ketho malam mangkela tum nang pulo Twitter pen pipon itu khobor enlo ba arju bom lobu lapenge poisa sidame lapanan itu pielo pu package lapan pielo pu semela so package sa poisa pinis an sidame la pilo po flat long ke phodun arada tum pinan dala so poisa long le jong si Chennai tang ho Bihar tang ho Lucknow long jong si flat lo dang te prime minister ponot home minister ponot dak kedam si datum apor padam lebin bak hodak kedam pe latum poisa tame announce ta kam po package ta next kam po sidame latum Assam along ga song claim the people mane Assam along ga just for political benefit latum bang chot sidame Assam amuni lumhan atum aning kang sampu jata be pupini nitum thek dak angso kache song ponalong AASU karbianglong aro amaipu Dipjyoti Das chunbang Arnab Kakoti Sarhon Hanse laben penang an asu asong along klembang photum chetong dunsi ghonta isia kache song asai dengponlo news report Karbianglong live BJP Sarkar pulote radatum kachinia bangke poriborton a Sarkar pusi chinilo bonta West Karbianglong district a MP Hamren rong supi ke damji aphan towar ke mea matsi ave laso ajok non malom vothat lang sopen tika adagan towar ka semara sai dengpon lason si kedam tang ningkan ko an penone West Karbianglong a MP Hamren rong supi ka chilenga towar ke me puke radatum ka chileng long a phai jumpik khangjang Jisemen baithalang sopen Hamren ka chilenga towar pia bangke ASDC asong atu Karbianglong Autonomous Council along Sarkar kang ni bomahut semar chotpen all round development lapen
non parivartan a sarkar tumpen sitami kasemar pon kabededa jok kidam kibangara datum pinangan katura dolo bonta non baithalang sopen tika da kado kawai kilometer troksi rat tokbor hini ajak along kasemar ji aphan emergency fund pensi semar ponlo bangso atowar kahinu kilit parpika jok veskar bianglong dc krishna barua alam toy pensi pwd hin pen semar ponlo rongkhang pen su cheng la so angbong la so towar pwd towar se la so et ponlo la ke ong dong aning kan pen si la so towar ke bi ponlo sami ajam kapithe pon avelang la pen non sitame la ke emergency fund pen si la so towar ka tiar pon posinon na da contractor mater da sai kamalong ka chirap don tum sitame nil tum fan than pono na si havara ra da kar ia bangke je hamren la ke district headquarter report la so towar su abangke emergency fund pokali special package se ladak piponang ji pose rada tum ga kachoniri pondo athema dadak itum aber chodam lo pulotang te non kilometer hini ke thom dadak suno pulotang te thamren pen ladak municipal board batlang so ladak li ponpo asi batlang so sitami isia town committee ladak municipal board la an ke the adim dak guwahati pen la pen pura jagong kadu ka vita ladak chitok dim lo bangso hudrada tumpen kethan pon atengke towar kahinu adim an hutsi dongka harnu adim an harlong sangti mate sen gravel thokpon po bonta plaster mate black topping ka semar ponji aphan estimate ke deng pon avedera jok ning kang samse chepaklang po ning rong alam lo je ini akam na ke cheng lo je boi thalang su pen hamre na tuwar bang hinupik la pen ke hala NEC atuwar bang ta dam nupin lo la si PWD atuwar la dak boi thalang su tu tika 7.5 km sason do la si la su tuwar bang non emergency fund pen selang tum pini pen paklem cheng lo la pen ke nili ka tuning ri thuji pola ma ke thegi ding council long kachari pon atu ma phanta nili hin pen je hamren ka chileng atuwar bang abi pin son man det lo la si alang li tum yong si pine pen jong si do prong te boi thalang su pen hamren an atwara bang ke nanglang chora son te ni tum dak lang bong lom kindu hamren kindu la tuman da joyi labang so atowar henlo lifeline mate akinang sotnai atowar lo rongkhang pen MP Horen Singh be lapen halapu socheng MEC constituency pen MLA doko kapita kilometer troksi ra tokbor hini PWD atowar anta mesena jam kethe iksep atowar semar ponangji pusi rat pen kachuningri padopon bitum hamren na pen bothalang so ke cheleng PWD atwar hin kahino kalipik adone masinon ini emergency fund pen paklem toy alang li be apan se paklem alang li la se paklem bomo asinon tuar ke messenger pan da litum karbiang long CM Dr. Tuliram Lohang alang dita nang lang no sonte messenger anten MP MLA tumta nang itu nang kirap no sonte la Hamren pen Daniel Inhi Karbiang Long Live Hamren Police Station ke parlo Hamren Ward number hini arlo Hakko pen kedo Karditang Ranjan Dasachor Lakshmi Das Arta Ningkan Troknar ke baphat Pinyada por phai kri simalom Akeng gachingroi damahut langroya kung kangli da jok dong priamat lang pondet Pinyada por malom Lakshmi Dasabang Asumar lapen ausa tum ration card abaha fingerprint kachipi dunji aphan kidam era jok hemalong abang ke Lakshmi Dasabang ahem chi honlo bangso hut hemadung langroyalong kenga chingroi damahut langroya kung kangli da jok chingkoi phidamat asar pia phana bangke langpom dedlo ada por phai crazy alom ausa asupi atum nangke chilia por hut abangke Lakshmi Dasaphan hemke theglong le da jok ausa pendanglok asumar pen tibok tiraya ra datum alang liphan ridamlo penangan ridet pen ke theglong le da jok langroya kungkung kiri damahut rongkar biamekar rensing tiron pen langarlo Lakshmi Das ki thitangar pum thekpon longlo
এই অলপ আগতে আমি গম পালোঁ যে এনেকৈ লক্ষ্মী দাস বুলি এজন বুঢ়ী মানুহ নদীত উটি গৈ মৰি আছিল বুলি ৰাইজে দেখিলে। এতিয়া বুঢ়ীজনীতো কোনো নাই, এতিয়া সৎকাম কৰিবলৈ বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা যদি সহায় কৰিবলগীয়া যদি কিবা ব্যৱস্থা আছে এইটো আমি ৰাইজে বিচাৰিছোঁ। মানে Kisung ke pho mekri meglang kachitong ahem tu na tumaphan sorkara hin pen kirap ki pi kapajir ponji aphan tibok teraya tumpen kachuningri padopon Hamren pen Daniel hi Karbiang Long Life Khiruni Police Station ke parlo kedam tang wusik ni phayeng koi raster kep aningwe por phai nar kep malom jengkha hi thialo humnar ke wakula da he me ge chopena jok pahok vai chemandet anpin lo Kedam tang wusik ni phai ing koi rasir kep aningwi por phai nar kep malom jengka hi thialong hum throk sia kula da heb mi chupi dedlo bangso putha ke thek dun long atum pen ke than pon atengki ihuma kula da long rihinga mi pena joksi kaike ki dowera kula da heb mi ke chopang chenglo la so jok men ke pamep dunun edera joksi akaprek hum throk kula ta mi chudun dedlo pusi than pon jengka hawara long tong se koda phat mi ka pamep asa hem mate fire brigade asa hem amatsi ave Jongsi bangso sahem tebok terai do puasante la puana kula da hem abangke mi chopon long le deji apodlo pusi rada tumpe ningjepon dak jengkha arat penisi sarkar long si ka chini ngri jang tunglam bang kedo ta jengkha long abatai som jengkha bojar mi gichu ikonak dolo da sita Ipo badai tin stame tum tak fire brigade awar sai bang apora tinglong di ke fire brigade bang chit hamren ban si bangi longka ban si bangi hojai ban si bangi kasi dak heruni pen dongka ada middle dak jengkha long si isi fire brigade service no isi sarkar tum nang bi bulote isi akemis non sona kisung bang ko bedai Bangso akula da hem me ke chohut akula da hem phula ke Babu Tiso, Om Narayan Chauhan, Shambhu Chetri, Ramanan Chauhan, Lakshman Chauhan, Ramesh Chauhan lapen Sanjay Sahani atumakulat pusi pangthekpon. Jengkha hithialong me ke cho phong lo lasi sorkara hin pen prabjin pen khiruni pen dongka muka madak elongbak fire brigade asa hem nangki biji aphan jengkha bazar committee amai phu Joyram Timung pen kachuningri padopon. Teknolong mate acar dan dak tebok terai dengan teknolong ala kela pulo nek karen dak dukan adu karen apos do amala so karen apos source market dak pensi mi kirip long apa sih teknolong baket teknolong tu naik tak Kumpuan mga kulat na hok lo lah. ini non apa kelangat dak onoman lah kum kep ke society ta isa kum kep Khiruni pen Mohanteron Karbiang Long Live Kedam tang wusik ni phai ing koira sirkep arni ada por phai sirkep along khat khati along raikom sai khetum pen kiton kelang asai kedeng ponahut ki ongdung rakia hormu kinep dun long Bangso kiton kelang asai kedeng ponalong khat khati osi Raju Dewara lapen Chokomar atum lapen 1 section C20 CRPF Bokajan kematum chirap chetosi bangso sai deng ponlo Kiton kelang asai kedeng pon unahut ihuma bus registration number AS21 C9306 along pen home cap sabun ke thaba homa long pen kadokowe gram pharo isira inkoira sirkep a heroine Inut Kumar Rao Asupi Sarda Rao Arta Ningkan inkoira throk Hojai district officer colonial long kedobang phialong pen nepon long lo Bangso phirai komsai kheri deng ka chingnang chek Sarda Rao aphat Karju Pater tok pedo ponsi alam kilong ateng puthot Dimapur long kedo hotel New Kenalong kiri ka kuruga sai deng ponsi room number Pharoket Homra Krehini pen Pharoket Homra Kreisi along John Das SDPO Bokajan pen Japonsi OC Khatkhati Chokomar lapen SPS Dimapur atup Cherabdunsi puthot homnia heroine long ponthulo Lapen la bangso kine pontulong a heroin gramming koira nerkep so se doji bangso hotel along ka khuruga sai ke deng ponahut bang hini atuma phan ne pontulong lo
Inut Karlitang Komal Mazumdar Asopo, Dulan Mazumdar, Artaninkaning Koiratrok, Hojai District, South Hill Colonia Sor, Lapen Inut Swarlo, M. Hashi, Artaninkan Tikeb Rabhi, Manipur Senapatia Sor, Lapen Inut T. Rabinat Lana, Artaninkan Thongkeb Ratroksi, Manipur Senapatia Sorpusi, Pangthek Pondo. Kado Kawe Pagrumpet Pen, Gram Paroi Sirap, Hokebrat Troksira, Tokbor Pli, Narkep An, Raikom Saiketum, Chepari Deng Ponlo. Lapen ihum gari registration number AS06 D6199 Dulan Mazumdar Alongpen Longpondo. গোপনীয় সংবাদৰ ভিত্তি কৰি খটখটি নাগাজ তালাচী চলাওঁ আৰু এই নাগাজ তালাচী চলোৱাৰ এগৰাকী মহিলা আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ তেওঁৰ নাম শাৰদা ৰাও তেওঁৰ পৰা আমি 10টা চাবোনৰ পেকেট উদ্ধাৰ কৰোঁ টোটেল ৱেইট হৈছে 129.34 গ্ৰাম আৰু তেওঁ থ্ৰ' ইণ্ট্ৰডিউচন কৰাৰ পিছত গম পালোঁ তেওঁ যিটো প্ৰাইম একিউজ আছিলে তেওঁলোক ডিমাপুৰত বাহাৰ পাতি আছিলে আৰু সেইমতে আমি ডিমাপুৰ পুলিচৰ সহযোগত SGPOৰ নেতৃত্বত গৈ পেলাই ডিমাপুৰৰ কেম্প হোটেলৰ পৰা 3জন ব্যক্তি আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ তাৰে 2গৰাকী মহিলা হোটেল আমি তাতো আমি 2টা চাবোনৰ পেকেট ৰিকভাৰ কৰোঁ আৰু টোটেল সৰ্বমুঠ আজিৰ দিনটোত হিৰোইন উদ্ধাৰ হয় 157.45 Buka Janpen, Anantirang, Karbianglong Live. Kedam tang 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 ni paying koi rapliar ni Russia det ahin pen Ukraine det aphan teng khengsi det hiniang bong ron thama pang cheng ponlo bangso ron thama piniar nian cheklo jon plira ni trok an pleng det apita Ukraine pen Russia bong ron thama kangton jalam abelang La sojo Ukraine ra tu methanga det long abangke kido ki thak pen danglok kichuki junanta kai ke mat kaphire nanga jok ki ongdung Ukraine ra tu methanga pran kachipa jok je phan kaprega det longsi chepachong damnang koklo bangso ajok methanga det pharmana phan anta kachisong je phan akisung nang du koklo la sojok kedam tang wosik ni phai ing koira sirkep arni Ukraine ra tum du an chingrum si Spain det a hempi Madrid along kachisong asai dengpon Russia terrorist state. Russia terrorist state. Russia terrorist state. Bangso hud Ukraine det pen Spain along nang kachipat chong arad an kibi githi sarpi sarpu pen danglok risoi jangatum chitong tunsi kachisong asai dengpon Bangso kachisong hud North Atlantic Treaty Organization mate NATO hin pen Russia tu marada phan kachene ga pran ke na sai kideng aputhak khangdu nang popusi kachisong along ninjepon Russia, which has imperialistic desire to destroy Ukraine, and they started the genocidal war with goal to eliminate Ukrainians and Ukraine from the map. We have here tables with cities in Ukraine which are occupied by Russia. And while NATO leaders are gathering Russia pen munina pran ki enatum pen nituma hemarit pen danglok nijir po pen danglok ni hem nirit anta nang pahinu pi edlo Russia ke okchum pran asong mate terrorist astit lupusi ke tok pen ot cry pensi chesong ponlo Russia terrorist state. 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 In Spanish, Rusia país terrorista. Rusia país terrorista. Rusia país terrorista. USA hin pen ilituma phan hili kaman pen danglok asona sona kirap nang pajerdun lo lapen pinangana kirap ta long lo bonta laki dorde lang lapen United Kingdom Spain lapen danglok ki ongdunga dera tuk nang kachirap chitudun aputha kachuro sitami bangso ke chisong hot kachuro pajerpot also to thank those nations who are already supporting us. I want to thank the United States for providing us with finally having nitro weapons. It's very helpful, but it's not enough. I want to say the United Kingdom
for being with us and also for arming Ukraine even before war. I want to thank Baltic states, especially Lithuania, who gave us everything they had and even fundraised for Bayraktars, for drones. I want to thank Poland, who accepted the largest demands of Ukrainians, and they're hosting them not as refugees, but as guests. And Poland is providing weapons to Ukraine. I want to thank Slovakia, who provided us air defense system. I want to thank Czech Republic, who is also arming Ukraine. Lasi Russia pen kewang munira pran karmuda tuma phan prabjin pen Ukraine long pen pabirnang pupusi kachisong ahut kiham padopon. International Desk Report, Karbiang Long Live. Pini prime time ma berta ba ke la ponsi kang tonik lo domi thagmi kardom.